Ke College of Science and Commerce Mawphlang, ke College Sorkar, ke penyusup bagi Captain Williamson Sangma State University, ke Khot admission na kebentaus 60 arajar pausan arajar punrio, ke 4-year undergraduate program, ke Bachelor of Science ni BSc, na kebenta ke subject Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, bat ke jingpuli ke Bachelor of Commerce ni BCom, ke subject Accounting, Finance, Economics, Entrepreneurship. Iki admission form on ay naduk ke tau truk jemang arajar pausan haka office terekam jong ke college naduk ke Polish Provision step haduk ke por RBJ no sengi. Kibala bana pelai ki dibenlong ke kena school kibala pas ke 10 past 2 haka science but commerce ni ki board di Islam puli kibala yo jing itu. Iki jing tip ki bakambania pelak ban telefon hau mobile number nyo not san r not lai r not san bat kendai pra ndru lai sao sao san nyo kendai sao.